Reverend B.V. Lamin, Moderator, General Assembly Presbyterian Church of India, Malakasngi ulalik ban prepait ba ia ke office Rekam Bapura, Jongkari Boy Presbyterian Synod, Hakashnong Paham Lapong Riboy District, but Hakati Kejuk Kesengi, Layok ban penher ia kalama Jubilee Rupa, Jongkari Boy Synod, Kabadon Haduk Sandali Presbytery Hapok Jongkari Boy. Hakate kesengi ke jingple ia ke office Rekam Bapura Jongkari Boy Synod la penlongru ia ke jing seng duai bala shimmenta da kinong syarai balang naduk ki pasto ki temen basan ban kurku kerdo ia kate ke office Rekam Bathumai la ban penken mau baka balang Presbyterian nongpo kan pediang ia ke jing seng Synod rangba bat haka jo kapor kan rakhi ia ke jingdap arpusan snem Jongkari Boy Synod haka bagi pait rengwek na keleng ki jaka kilas dang bantu kum kinong mi khamat na kisantli ki presbytery bakun thup ya kamau bo sari krai presbytery kanong tulo mathan presbytery ka riboy syate presbytery riboy sepngi presbytery bat riboy mengi presbytery syakate ka jingrakhe jongka Jubilee Rupa bat ka riboy Synod kabelas dang naduk ka kat santerik mentau ubnai bat benkut pat haka kat kendai terik kabade kesengi ublei kaburom ka jingu ubat ke jingero tu ini ailang syole hakpor ka mga lapan kiu yang ini kalama Moderator Secretary ju Presbytery Santli kini pan kiu lang haga kerteng kajum blay pa blay kun bat blay munsim kun bat akbor juga riboy Presbyterian Synod ngaku moderator ngapun kiu ya kene kalama Jubilee hakane bor ngin ya thakti lang par pon dengan pelaj berpenher ya kene ke balon na kita ke burong itu Synod ini Suai keba ini yang khmat jongblei nang ba ke jingduai in perkuliah kat tu kat ni nak benta tien ke jongblei naka exodus ke balai fulai ka lenong ka dekat nadu ke ba kat sa u teu long khmat jonga kan lit lembat me barengan ai ke jing song thai ru yame ponda kumta ulong u lom dalik ke khmat jong me lembat ni
tawat dalam syuk yang nang ni. Kesam kabachis pak sang kabinta kebanikong komen sim jonga dokar ku yotra atrai ublei jonga melong ubakrau melakup da keburam bat ke jinglong buram ubatak yalade da ke jingsai kum da ke jan ubasiang ya kibenang kum ka jingkat